Kani ke show Meghalaya chair. Gibanang mentok kinyok pisa. Ngadi unang rap nang tina po shalong ngawan shini shajuai hagni nga shong but uni ubro ubawan nang tina sning henring ngam tip udon ayu hangni hapo kejabing Bidang kena ong ate. kena ay Kum na hipit kan tay porang ro. ati sino senrang deh. Hello juai hadi kanu show ipai biang shini tang manoyo man phone network ni ubro hangni Nado sning man network sini lah ni pus network ni. Last nglai poi biang shini sjuai menta hadin kan nusu all piang ala shit sni. Ni wan shini ngam tip na kai kadaw tama ong ong bajla na bade bigin wan bi shini menta sni man wat jas ni mar ba. Ni la su kwa ja jentia plat menta ja 04 kani gadi ki ying jong mamakin pham sak pet la jan dep. Kani ying kan pham la kani ha. Em cái gì con pham mà rồi nè. Hồi một bên so là cái yên là saya thọ đi. Được đây. Một studio ấy thì là sport. Cái này Scorpio con pham. Mày. Được hả đây. Scorpio mà makin pham pe. Taxi rồi thay. Anh ạ. Soba khang mandap siap hab khang le tu dan nur menu kham le ji cik badan kam wale yushne mama chilau wale yushne Cuma wer nap ma phi la nga. this is so nice oh palok Kum na bala phi subang on sini. Ngali show on kidnap ma phile. Nga sakit nap bakut. Phi sakit nap nga. Ya dah. mama jelah apa ji pakai apa yang sini I'm vlogging now. All the way from show, ladies and gentlemen, please. Ngalang vlogger lang ta. Tuloy ma. Okay, berapa ya? Hello. Betul lah. Follow for more. Welcome back to Welcome. Boleh pilih vlog sebentar. Okay, nah kelab vlogger sebentar. Adit GoPro. Fine. Ya. Yo. What's this lion chair? This is a show where if you lie, you get money. Kami encourage Gibril kuno Thok. Gateway to hell. Kailangan thok. Come on. You know, lying is a skill. eh kawan lah makan music tu lah maka keren ngerti Lying is a skill. Hana what is this oh kani ke show Lion chair hard. liar chair Yes. so nice So, hangni pinchong mapi. Aha. Just for today. Anta So, contestant hangni complete stranger ipi. Uh-huh. Pimi tho. okay Pinchong hangni should present his stories. Four stories hang shirong. And it's just dang rip menta. kanu spuding ah lar spuding ah Ano bajin sponsor jong ibakut pat saya mo. The job of P part M, the job of P part M. So I'll make you decide whether you want that money to give to the audience or you want it for yourself. eh lawan kena lu selang ya milih ekstra lu sening lah Hello guys, minta ngelapoy ni office yang Chi-iung. Wala ka ni the guy, ni the real guy itu. Ni the guy bakam le tam na berkhot. Dia minta mu le freestyle ni. come on Mana bala? Ay to ay naligi sa to yung hino may intro no. Yo stop. Kapit ka ba biang? I'm a rapper. Piang video sa rapper deh, rapin deh. dan ram kan Kasap kapa arsap. ngadi unang rap nang tina po shalong ngawan shini shajuai hagni nga shong but uni ubro ubawan nang tina sning henring ngam tip udon ayu hangni hapo kejabing Pisco puno na show Ni pet ini guys.
Tingin sunang na ban ongkom mo. Amar ni gim beri batok. Banwat ikinong thok ni. Kani di ka show banwat ikinong thok. How can we believe when there's a word lie in the middle? Ki audience like example cho hai ni okay kane ke show kalai chair ki banang ban thok kin yok pisa kadon san rong southly ki stories ki jingi thok khana lightly ki bathok kawai kadai ga jingi thok khana bashisha ki judges part ki dei ban wat ki jingi thok khana bashisha dakila ban wat ki ta jingi thok khana bashisha contestant lani ka contestant kinra or kin job ki judges ta ngam batai kin jing khap Yay! Ya dah ya. welcome to the show Yeah. welcome to the show Thank you so much. Yes. okay. The fun fact, Jongi DJ Ryan, this guy has mastered the art of pretending. He knows what he's doing. A. I pretended to be an influencer just to get free food. B. Not number. I once lied to a girl that I could cook really well just to impress her. And C. I once flexed a car on Instagram that wasn't mine and the real owner called me out in my DMs. Option D. I said I could swim just to look cool in front of my friends, but I ended up almost drowning. Kani ka game show ki judges but ki contestant kim itho iway kadon santli ki raung ki contestant ki aban present southly ki stories jong ki haman ki raung lightly ki bathok kawai ka beshisha ki judges ki haban wat ki beshisha lengba ki facts leni ki jinkli bakin kli contestant dakila ban eliminate you contestant leni ka contestant arsin kin yo khur ye cash prize dakim lapat u contestant leni ka contestant kin yo khur maki ye cash prize Tadi, now, Loki Azai Dibe. Kanu tharai na kini ki southly pare ki story ke bashisha comment down below. Bidang kena ong ate. Kena eh. Kum na hipet kan thai porang ro. Nanti mesti senrang deh. Senrang nak kena utang oh. Senang ni. Ngai pipi kangus nem pipet sama. Pipet kan thai. Kanyo senam. Under Foxo. Oh, paksa. Piong ma people did but ini kentai ba itinat ba babriu ba teman dei piong ba pi realize din ba bila don kun long hatu kan ni ka blind date ne pila lebih tu lupa ni kena men shwa. Tega long gumne wa akut. Hani pertayam tagis ngiem. Kedon ni kan thei ki ba PIA ni riam jelis. Pimte bat pal dong konbo. Na don konlung. Is very risky ha kani generation man tagis ni kalong tawai. Kamu long dei ba pila lebih tu lupa Don bang ini bro ta la dong kon me ketika theng aku nom ta. Kum long ani tho dang itho ngan lek se. Aku sugar mommy ni aku ayu ta. Mentah. Everyone into sugar mommy mo. MP. MP dia. Hey bro. Nayoga. They have more experience. No. Chair, welcome to Lie Chair. Alright, nila adep ko show ma kami i don yu ja yu tama kala ja ba het ba. Sampai ni ki show jong mama kin pa mong ni. This is a new show. Kini ka show about my sampai je kini ka show. Nama arba kini ki judges jongi bakut badi ba jalan one bit nadu na shilong nadu umsning one judge kini. Seterai minat ba kenang ba angin kon di kun ki judges. Ma dipila shisha ban support ban jit kita ki ba nongkok. You win money. Ki ba thok ru ki yo bisa, ki ba la ban lap ki nong thok ru ki la man yo bisa. As nice son. This is the live chat. Kishuki ki thok. Ah, what a name, nice. Levi ini yo thok na, ba yo thok na. Ama ka sina ji krai no hoy. Namta. Dawan sini dulu subuh dah no connect biang ni prepare bi rap. Ni si jam bet. Obat lagi ram tama. Yeah. Ngabu bakut bentang lipai sayang. Dan hitang laingut bat belajit bana pok dem nang biar
Najawai Sha Sning. Yeah, yeah. Just barcode Mickey King. Yeah, yeah. Last King. Pipit lah makut barang. Ha? Pipit lah barang. Ano sih? Ay, shit. Pasti bakut insarap internasional. Ngi pada hapen pesyatang nasional. Nama ngim danan. Kembanang mau. Sila siguro video pelok Bishmon si Penny ka video. Em wat pat pankut. Namar kampat kut. Be pin pin ni ay. Be pin pin ni sa channel you. Channel Chi-iung. Chi-iung tu punya. Try us creative. Have personal channel jangan. Ha ka apa YouTube kan? Oh YouTube. Kau teng. Try us creative. Try us. To try us persyang ini. Ah. Persyang ini. Persyang dulu kedai, tripod dulu kedai. Try us. Yeah, he changed gender also. Oh, Name change, gender change, mind change, lying change, chair change, everything change. Yes. Underwear no change. Same underwear. Selalu. Sebut kali ngapak Bishmon.